Muri ibi bihugu 8 ngiye kukubwira harimo ikibazo cy'ibura ry'abagabo. Kubona umugabo ni ikibazo cy'ingutu. Biragoye cyane kuko abasore nabibura. Wenda wajya kubyumva iwacu cyangwa iwanyu ukagira ngo ni amakabya nkuru, ariko ndakubwiza ukuri ko ibi bintu ari ibya nyabyo. Aka kanya ngiye kukubwira ibihugu 8 aho ushobora kugira umusore w'umunyamahanga, foreigners, wagira umukobwa wakunda cyangwa uhabenguka, guverinoma z'ibi bihugu zikagupangira bije y'ubukwe. Nka ibyo bidahagije bakakwandikira na salary ukajya uhembwa buri kwezi kubera ko wakundanye n'inkumi ukemera kuyibera umugabo nayo ikemera kukubera umugore. Bikubwiye wenda ushobora gukeka ko ari ikinamico, nyamara ntabwo ariko bimeze. Buriya nko mu bihugu bizwi cyane by'Uburayi hari ikibazo cy'ibura ry'urubyaro. Ibi ngibi bituma igihugu nk'Ubutaliyani gishobora kuguhemba amafaranga agera ku mayero 2,000 buri kwezi. Uramutse ukunze Umutaliyanikazi ukamuzamurira ikiganza ukemera kumubera umugabo, nawe akakubera umugore. Ariko se ushobora kwibaza ngo ibi biterwa n'iki, byaturutse? Mu busanzwe mu mpera z'ikinyejana cya 20 aba bazungu bagize ikintu bita kwihenura, maze badukana propaganda igenza amatwara cyangwa imyumvire. Yari propaganda ivuga ko tugomba kubyara abo dushoboye kuba. Nyamara nk'uko byari bimeze nk'uko nguko, iyo propaganda yakomeje gukwirakwira mu isi hose paka igeze no muri Afurika. Wumvishe inyigisho nyinshi zikubwira ko ugomba kubyara bakeya. Nyamara iki ni igihuha gisa. Burya nkunda kubivuga kenshi, mu isi y'ikinyoma kirambye cyane abantu baragenda bakagisiga amavuta kigahinduka ukuri. None uyu munsi igihugu nk'Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde barimo batugaragariza ko cyari ikinyoma gisa. Ibanga ryaravumbuwe ku buryo kugira umubare mwinshi w'abaturage bivuga kugira iterambere ryihuse kandi rinyaruka ku muvuduko muremure, cyane cyane yabo bantu ari urubyiruko. Ngiryo ibanga Ubushinwa buri gukoresha uyu munsi, bukaba busa n'ubugiye kuyoboza isi yose inkoni y'icyuma. Ni naryo banga kandi n'Ubuhinde buri gukoresha ku buryo ubukungu bwabo buri kugenda buzamuka tubureba. Ibi ngibi rero byatumye n'izi leta zikanguka ku buryo kugerayo ukababera umukwe byonyine, utunga, ugatunga, ugatunganirwa, ukarongora, ukabyara, ukamera neza. Gusa si impuhwe, ndaza kubabwira impamvu muri iki kiganiro. Wageze rero kuri Menya Byinshi, umurongo mugari wa YouTube. Niba ari bwo bwa mbere uhageze, kanda kuri subscribe, ukore ku nzogera. Ariko kandi nuza gukunda iyi video ukande kuri like, igikumye kizamuka twihere like. Hari nubwo kandi iyi nkuru ibuze kukuryohera, ukore share, uyisangize imiryango, inshuti ndetse n'abavandimwe. Niba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda kandi aho waba uri ku isi hose, mwifurije kwiberaho neza ndetse no kuramba. Ari nako nguhaye ikaze mu kiganiro. Njye nitwa Alain Junior, ikaze mu kiganiro. Uracyafite amatsiko y'ibi bihugu nk'iyi Shwadel, wake pasiporo ubundi ujye gutereta, wigeragereza amahirwe. Gusa icyo ngusaba, ukurikirana iki kiganiro paka kirangiye, biraza kurangira umaze gusobanukirwa byinshi muri ibi bihugu. Gusa ikiri buze kugutangaza nuko ibihugu byinshi biri muri iki kiganiro ni ibihugu by'i Burayi. Kubera iki rero? Ubusanzwe abazungu nubwo ari abibone, ari abanarcisiste cyangwa se abantu biyumva nk'ubwoko butangaje, burya ku isi ni bakeya cyane. Abangaba bagera muri 12%
bya population yose ituye isi. Abangaba ni bake cyane ku buryo ubwabo bashobora kutiteza igihugu nk'Ubuhinde. Abazungu ni bakeya ku buryo bafite ikibazo n'ubwoba bw'uko bashobora kuzazimira mu hazaza habo. Mu minsi mike ishize, igihugu nk'Uburusiya giheruka gushyiraho minisiteri y'ihuzabitsina, Ministry of Sex, ikigo cyangwa se ikigo cya leta, minisiteri nyine nawe urabyumva, igambiriye gucunga ibijyanye no guhuza ibitsina. Ibi ngibi leta ya Kremlin yabyikanzemo yuko umubare w'abaturage ukomeje kugabanyuka ku muvuduko udasanzwe, kubera ko benshi mu rubyiruko bari koherezwa muri Ukraine ndetse na benshi muri bo bakahasiga ubuzima. Ubu ngubu birasa nk'aho umugore w'Umurusiyakazi agiye kujya ategeka kubyara abana batari munsi y'8, hanyuma ubashije kubigeraho agahabwa bonus cyangwa agahimbazamusyi agenerwa na leta. Mwibutse ko kandi aba bana leta izajya ibipevera cyangwa ibagenera buri kimwe guhera umwana ari mu nda kugeza arenze mu gihe cy'uburumbuke. Ni ibintu bitangaje cyane. Uraza kumva agaciro k'umugabo ukenewe muri ibi bihugu ngiye kukubwira. Nturambirwe gusa paka ikiganiro kirangiye. Ndaje mubwire ibihugu ngo ni ibihe. Twihuse rero, umwanya wa 8 turahasanga igihugu cy'Ubutaliyani. Ahangaha ni mu majyepfo y'Uburayi, iwabo w'ubwiza, iwabo w'ingoro zishamaje kandi zitangaje zubatswe n'Abaromani, iwabo w'abatetsi karundura, iwabo w'imivinyo irenze iryoha cyane, iwabo w'ubusirimu. Ubutaliyani buzwiho byinshi. Ahangaha kubona umugabo ni hatari. Barakubwira ngo kugira bicemo neza mu Butaliyani, umugore kubona umugabo biba bigoye cyane. Niyo amubonye, guverinoma y'Ubutaliyani imwandikira amayero agera ku 2,000 bya buri kwezi. Nk'uko nabikubwiye, ushobora gutera intambwe ukazamuka ukajya mu Butaliyani ukareba ko wagerageza amahirwe. Twagiye noneho tugeze ku mwanya wa 7. Ahazi ikihe gihugu rero? Ku mwanya wa 7 turahasanga igihugu kizwi nka Estonia. Estonia nayo ibarizwa mu majyaruguru y'Uburayi. Iki gihugu tugisanga hafi y'inyanja ya Baltic. Igihugu gifite amashamba nyamara nubwo ari mu mpera z'isi. Igihugu gifite imijyi y'amateka. Estonia iwabo w'ubwiza. Estonia ubusanzwe igira abakobwa basa neza, abakobwa b'ibyuki pe. Ariko ikibazo cy'abagabo nacyo ni ingorabahizi, kandi usibye no kuba Estonia ifite abagore benshi, nyamara abagore baho barangwa n'umuco n'indangagaciro zo gushinga urugo. Uramutse rero ufite gahunda, wazamuka ukajya mu majyaruguru y'Uburayi muri Estonia, cyane ko leta nayo ari iki kugenera ku kwezi. Twakomeje kandi twihuse, twagiye ku mwanya wa 6. Nakubwiye ngo ibihugu byinshi biri ahangaha ni iby'Uburayi mu bazungu. Ku mwanya rero wa 6 turi buhasanga ikihe gihugu? Icyo nta kindi usibye Iceland. Naho ni kuri iwabo w'ubutita, iwabo w'imisozi y'amasimbi n'urubura. Iceland mu Burayi bw'amajyaruguru. Ahangaha naho umubare w'igitsina gore urihuse cyane ugasiga uw'abagabo. Byorohera abagabo kubona abagore mu buryo butabagoye. Uburyo na leta yashyizeho porogaramu y'uko umusore wese w'umuvamahanga uzarongora umunya Icelandikazi, uwo nguwo aba afite amafaranga ya finance aba yemerewe ku kwezi. Niba rero nawe ufite gahunda, ushobora kujya muri Iceland. Usibye kandi n'ubwiza bw'abakobwa bo muri Iceland, hari n'ibyiza nyaburanga ushobora kuryoherwa nabyo, ndetse n'imirimo myinshi cyane ku bakozi. Nakubwira ngo rero iyi ni indi sure deal. Ufite gahunda wanyarukira muri Iceland, iwabo w'abakobwa b'ubwiza ariko babuze abagabo mu by'ukuri. Noneho ku mwanya wa 5 reka tuve mu Burayi tujye mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America. Mu majyaruguru ya Amerika y'Amajyepfo. Ku mwanya wa 5
turahasanga igihugu cya Mexico cyangwa se Mexique. Ahangaha ni mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba mu majyaruguru ya Amerika y'Amajyepfo. Mexique uturuka ku butaka bw'umucanga mu butayu ukazamuka ku bice by'amashyamba agusha imvura n'urubura. Aha ni mu bice byiswe ibice bya Tropic Forest. Mexique usibye no kugira beach z'akataraboneka nziza cyane zikurura abantu benshi, ahangaha ushobora kujyayo ukahakura inkumi kuri makeya, nta nkwano, nta na byinshi bagusaba. Umubare w'igitsina gore waragiye ukubita hasi umubare w'igitsina gabo, uburyo abagore benshi bataka ikibazo cyo kubura abagabo. Mexique usibye n'ibi ngibi, naho guverinoma y'iki gihugu cya Mexique yashyizeho ingamba z'uko abasore bose bazaba ari abavamahanga bakemera kubana n'inkumi z'Abanyamegizike kazi, inkumi z'ubwiza buhebuje, byanga byakunda igira amafaranga wandikirwa ku kwezi ukamera neza, ariko ugatunga Umunyamegizike kazi. Twihuse rero ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga igihugu nka Armenia. Armenia mu mbago cyangwa se mu mupaka uhuza Uburayi na Aziya. Ahangaha naho ni Uburayi, aho ushobora gusanga abazungukazi beza ariko nabo bahuye n'ikibazo cy'ibura ry'abagabo. Armenia ni iwabo w'imisozi y'amabuye n'ibitare. Armenia igihugu cy'ubwiza kandi gikungahaye ku muco, igihugu kirimo ibibaya bitangaje biryoheye amaso kubireba rwose. Usibye n'ibi ngibi, ukibona umunya Armeniakazi ukagira amahirwe ukamukunda nawe akagukunda, ubwo ngubwo uba ufite byinshi ugiye gukura kuri leta bisa nk'umusanzu cyangwa umusada wundi udasanzwe. Abanya-Armeniakazi barangwa no kugira ikinyabupfura cyinshi ndetse no kubaha. Gusa ibi ngibi nabyo nkabikemanga kuko iby'abazungukazi nabyo bijya bincana. Gusa Armenia nayo n'indi shodel ku bantu bashaka gushaka umugore bakiyubakira urugo. Ahangaha n'abagabo n'abibura, uburyo umubare w'abagore waragiye wirukankana uw'abagabo urawurenga cyane. Tujye ku mwanya wa 3 tunihuta cyane, turaza kuhasanga ikihera, nta kindi usibye Peru. Kuva mu bice bya Machu Picchu ukazamuka mu murwa mukuru wa Peru ariwo bita Lima, ugakomeza kandi paka ugeze ku ishyamba rya Amazon, mu gihugu cy'ubwiza koko, ariko noneho gifite umubare w'abagore benshi kurusha abagabo. Gusa abagore nabo ubwiza buhebuje cyane cyane cyane. Iyo ugeze mu bice bya Machu Picchu usanga abagore ari benshi ahangaha muri iki gihugu cya Peru. Uburyo bagiye bakicara umubare w'abagabo, uburyo byaje gutuma guverinoma yicara ikabyigaho kugira ngo ishakire abo bagore b'ibishongoro ubona muri iyi video abagabo ku kabi nta keza. Ukigera muri Peru nta kindi usibye ko bakwakiriza inkumi nziza cyane, bakakubwira ngo urakaza neza muri Peru. Abakwakira nta bandi ni inkumi nziza cyane, maze bakanakubwira ngo niba hari uwo wakunze wemerewe kumutwara. Iyi nayo n'indi shodel bashaka gushaka abagore, mwagera muri iki gihugu mukigerageza maze mukareba ko biva. Iyi ni Peru. Uti ku mwanya wa 2 rero turaza kuhasanga ikihe gihugu. Iki ngiki nta kindi usibye ko ushobora guturuka St. Petersburg ukagera i Moscow, ubona abakobwa barebare, abazungukazi b'ubwiza, abazungukazi b'imisatsi y'umweru ndetse na brown. Abangaba ni Abarusiyakazi. Abangaba nabo baragiye batura umubare w'abagabo hasi cyane. Nk'uko nabikubwiye ngitangira, mu Burusiya hari ikibazo cy'ibura ry'urubyiruko. Hari ikibazo cy'urubyaro ruke cyane kubera ko nyine abagabo ni bakeya. Usibye no kuba iki gihugu cy'Uburusiya cyarashyizeho minisiteri ishinzwe kubungabunga no gusuzuma no kugenzura ibijyanye n'imihurize y'ibitsina, uko abantu bagomba kororoka. Ubusanzwe mu Burusiya ukihagera bakwingingira kuhaba kandi ukahaguma
nk'aho ibyo bidahagije bakanagusaba kuba washaka umurusiyakazi urongora, hanyuma guverinoma nayo ikaguhundagazaho amafaranga agana n'ibihumbi 3,500 by'amayero buri kwezi. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe ku muntu wageze mu Burusiya akarongora umurusiyakazi. Nkwibutse ko viza ijya mu Burusiya urebye neza ku bihugu byo muri Afurika bitanahenze cyane. Twihuse rero tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Urakeka ari ikihe gihugu cyatsindiye uyu mwanya wa mbere? Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, niba wakunze iki kiganiro kande like, reka nze ubundi nkubwire igihugu kiri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga igihugu kizwi nka Portugal. Porto, imijyi nka Lisbon, iwabo w'inyubako z'amabengeza, inyubako zirambye z'ibinyejana, inyubako zifite ubuhanga bwinshi cyane, karitsiye ziryoheye ijisho. Ahangaha naho ni iwabo w'abakobwa beza cyane nk'uko ndi kubikubwira, cyangwa nk'uko uri kubibona ahangaha ku mashusho. Ubusanzwe igihugu cya Portugal gisa nk'icyihariye pe, kuko n'amakupule y'abakundana usibye no kuba yaba ari umusore waba uturutse mu gihugu cyo hanze cyangwa ari umuvamahanga, ahangaha leta iba ifite amafaranga iyandike. Bivuze ngo kugira umukunzi muri Portugal biguha ubushobozi bwo kuba leta ishobora kugukunda. Usibye no kuba wagenda ukarongora umunyaportugalekazi, ubusanzwe Portugal ni kimwe mu bihugu aho ubuzima n'imibereho biba yoroshye cyane. Ndakubwiza ukuri, ubuzima buba buryoshye hariya. Wirira isi ku mazi, wibereye za Lisbon, utembera hafi n'inyanja n'abakobwa beza. Portugal, ubuzima bworoshye aho abakobwa bagiye bagakubita hasi umubare w'igitsina gabo ko. Uburyo kubona umugabo muri iki gihugu cya Portugal ari ikibazo kitoroshye, buri kibazo nka bumuntu. Reka nse nkusohoreza ikiganiro ahangaha, nkwibutsa ko niba wagikunze uri buze gukanda like, ugakora subscribe niba ari bwo bwa mbere wageze kuri iyi channel yacu ya Menya Byinshi, kandi wibuke no gukora share ibiganiro byacu bibashe kugera kure. Niba hari n'inyunganizi cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho mu kiganiro cy'ubutaha, wandike muri comment, ari naho wanatubwirira icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Reka nkubwire ngo turi kumwe, Imana y'u Rwanda ibane nawe. Baho neza kandi urambe. Yari Alain Junior, turi kumwe ubutaha.